Прикрой. Бейзіл шов там десь. Ramai beredar rekaman memperlihatkan detik-detik artileri Rusia menghantam posisi tentara Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Rabu 7 Agustus 2024. Sekelompok tentara Ukraina yang tengah mempersiapkan serangan mendadak dihantam. Bahkan beberapa di antaranya histeris ketakutan. Selain itu, terdapat pula tentara yang luka-luka. Dalam keterangan unggahan disebutkan, sekelompok tentara Ukraina diserang artileri Rusia di hutan Alexei, wilayah Kharkov. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Dan diketahui hingga kini, perang antara Rusia dan Ukraina masih berlangsung dan juga belum menunjukkan tanda-tanda akan segera mereda. У нас кто хуя 300-200. Давайте, сейчас! Я мальчик. Куда? Там кто-то 200. Он бежит. Бегом, Техи! Блядь, его по голове там ебанул. Бейзила позвал. Альфа, Альфа. Прикрой. Бейзил шов там десь. Давай, пацаны, вверх! Альфа, блядь, заборонь. Тяни! Блядь, у нас кто хуя 300-200. Давайте, сейчас! Бля, мальчик. Куда? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.